tubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Inshuti bakunzi ba Actualite, reka twizere ko mwongeye kuba muramuka neza cyane kandi amahoro y'Imana akomeje kugenda abana namwe. Muri aka kanya rero tuzindutse kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko dusanzwe twibandayo n'ubundi mu bice bitandukanye. Tugiye kugaruka ku mirwano itandukanye izindutse muri iki gitondo, ariko turebere hamwe n'ubundi n'ibisigisigi by'intambara y'ejo, ndetse tubabwire uburyo drone zarashe Masisi, ariko haza kubaho agafote cyangwa se kwibeshya gutoya. Drone irasa hitagombaga kurasa, irasa kuri warehouse, ndetse irasa ku nzu n'ubundi rero ifasha abana bagize ingaruka bitewe n'izi ntambara, ndetse ikindi gisasu ikirasa kuri hoteli yitwa Bishangi, bituma rero hakomereka abantu batari bakeya, gusa ibindi bisasu byo yabirashe mu ntego yagombaga kurasamo mu birindiro by'umutwe wa 23 wari aho hafi, ndetse hakaba hari n'ikindi gisasu yaje kurasa kuri komine n'ubundi iherereye muri ibi bice. Tugiye kuza kuba byose rero tubigarukaho, turaza kuba tubabwira n'ubundi izindi ngabo nyinshi za FDN rero zongeye kwambukira ku mupaka wa Gatumba, uherereye n'ubundi hano muri uhana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho rero bita Reverien kuri yo yaje kubanyomoza ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu batandukanye. Bivugwa ko ingabo z'u Burundi zakuwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe rero uyu muyobozi ibyo yatangaje ndetse n'ibyo yagarutse hanyomoza, ndetse turi buze kuba turebera hamwe ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biraba muri teritwari ya Rucuru. Imirwano n'ubundi ikomeje kumvikana ku mpande zombi, yaba abarwanira coalition ya FARDC ndetse n'abarwanira coalition ya Kinshasa, bose n'ubundi bakomeje kuba bazinduka barasana ku buryo bukomeye cyane. Turaza kurebera hamwe rero n'ibindi bigiye bitandukanye, imirwano ikomeje kumvikana muri Baraka, ndetse tunababwire byinshi bikomeje kugenda byumvikana mu kiyaga cya Tanganyika. Abandi basirikare benshi b'igihugu cya Tanzania nabo bongeye gusesekara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dusuze abantu mwese mubana natwe umunsi ku munsi, twishimira ko mukomeje kugenda mudushyigikira ndetse munabitwereka, yaba kurayikinga, subscribe ndetse na comment cyangwa se ibitekerezo byanyu, turabashimira cyane. Gusa amakuru yo dufite kuri aka kanya kugeza ubu ngubu ni menshi cyane, ariyo mpamvu rero tugiye guhita dutangira. Ariko mbere ko dutangira, turasuhuza abantu mwese mutwumvira mu bice bitandukanye, yaba ibya muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye muri Afurika yose. Reka twizere ko abantu mutwumvira hirya no hino muri za Amerika, muri za Aziya, Amasimbi ndetse n'ahandi hatandukanye. Twizera ko komeje gutangira umwaka neza. Tugeze rero ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere 2025. Twihuta cyane rero, reka dutangirire muri Masisi, aho urugamba rwaje kuba rukomera cyane ku munsi w'ejo. Turebere hamwe ibisigisigi byaranze ibitero bya drone nk'uko byagiye bigarukwaho ibinyamakuru byinshi bitandukanye ndetse n'imboni zacu ziherereye aho ngaho. Bimwe mu binyamakuru byanditse rero mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa n'Icyongereza biragira biti strike believed to be the work of the military aviation of the Congolese army hit base of the humanitarian organization or Chad in Masisi. This strike, which missed its initial targets, was aimed at military objective to the M23 rebels and their ally, the Rwandan army located near the World Trade Base. This includes in particular the Bishangi Hotel. Ahangaha rero barashaka kuvuga ko drone yari igambiriye kuba yarasa hano muri Masisi, hari ibirindiro by'umutwe wa 23, yaje kuba ihusha igipimo cyayo, irasa
kuri bezi b'amabana n'ubundi rero bitabwaho n'iki kigo gikunda gufasha abana bagize ibibazo bishingiye ku ngaruka z'intambara, giherereye rero hafi y'iyi hoteli tumaze kugarukaho haruguru. Rero iyi drone ya FARDC yarashe ahantu hagera kuri habiri hano muri iyi base chat cyangwa se angaha muri World Chad base, aho rero yaje kuba iharasa atariho yari igambiriye, ndetse inarasa no kuri Masisi cyangwa se kuri komine ya Masisi, naho yaje kuba iharasa. Aha rero kuri hoteli ya Bishangi niho hari hafi n'ubundi bugufi y'ibirindiro by'umwanzi M23, n'ubundi iyi drone yaje kurarasamo n'ubundi, aho byatumye ingabo zo ku ruhande rwa M23 nazo zivuga ko habayeho kurasa abaturage bikomeye cyane, ko ingabo za Kongo cyo zigambiriye ari ukurasa abaturage, nyamara zaje kubisobanura ko drone yaje kuyoba igipimo irasa aho itagombaga kurasa. Umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yatangaje byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko rwose hapfuye abantu bagera kuri 6 b'abasivili, abandi benshi cyane baza kuba bakomereka. Ati rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zirica abaturage. Ibi byose ingabo za Kongo zirabihakana, nubwo zitabura kuvuga ko hari abapfuye. Gusa ku ruhande rwa Kongo bo bemeza ko hari 4 bapfuye, ndetse barenga 8 gato barakomereka, ndetse bivugwa ko hari n'inzu zasenyutse nk'uko tubereka hano ku mashusho, tugendeye ku masoko yacu n'ubundi ari kuduha ibiri kubera hakurya hariya. Rero turakomeza kugenda turebera hamwe, gusa iyi drone n'ubundi ntabwo yaje kubiviramo aho, kuko n'ubundi yaje kuba rero irasa umutwe wa M23 bikomeye cyane n'ubundi kuri ibyo birindiro byaho, aho yaje kubibarasa, ndetse hano muri Buhimba wa Roa Yungu cyangwa se muri groupement ya Waroa Yungu baje kuba babarasaho, ndetse basenya airbase ya M23 cyangwa se ibirindiro by'umutwe wa M23, ku buryo kugeza kuri ubu ngubu ibintu byamaze gusa n'ibigora uruhande rw'umutwe wa M23. No muri iki gitondo rero nuko bizindutse n'ubundi ya drone yongeye kuba igaruka, ndetse ingwano n'ubundi ntizagaze no ku butaka, kuko abarwanira ku butaka nabo bongeye kuba barwana. Reka tuve aho ngaho gato muri Masisi, tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru rero n'ubundi turahita dukomereza n'ubundi muri Goma. Mu mujyi wa Goma rero ikiriho ni shock ikomeye cyane, umujyi wa Goma wa shocked, ku buryo abaturage rwose bagera kuri 500 bamaze gutabwa muri yombi bitewe n'imyigaragambyo ikomeye cyane bakoze ku munsi w'ejo ku itariki ya 2. Imyigaragambyo igamije kwirukana umutwe wa M23 bavuga ko ukomeje kuba ubabuza amahwemo. Uyu mutwe rero ngurimo rwose urabafunga umwuka, urimo urabahiza umwuka bitewe n'abasirikare benshi bakomeje kugaragara muri uyu mujyi, ndetse n'abapolisi benshi. Byatumye abaturage benshi rero birara imihanda bamagana umutwe wa M23, ariko nawo mu ukora auto defense cyangwa se self defense batangira kubarasaho ibyuka biryana mu maso, ndetse yemwe abagera kuri 500 nk'uko mubibona bamaze kuba bafungwa. N'abaturage benshi rero bamaze gutabwa muri yombi, n'ingabo z'uyu mutwe wa M23. Tugenda dukomeza kwibaza, se irakomeza gufunga abantu biragera ryari? Ese iraza kuba iva kwizima? Ariko ntago yapfa kurekura uno mujyi cyenyege gutyo. Biragoranye cyane rero uruhande rw'ingabo za M23 ndetse n'ubuyobozi bwabo bo baramagana cyangwa se barahakana bivuye inyuma ko uyu mutwe utigeze rwose ubona imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma atari ibihuha. Ariko abantu rwose murababona ko ari uruvunganzoka, abantu murababona ni benshi cyane, abana, abadamu, abapapa, ndetse yewe
abenshi urabona ko ari abagenzi cyangwa se abo dukunze kwita urubyiruko muri iyi minsi rwise abagenzi rukora impinduramatwara hirya no hino ku isi. Rero no muri Goma bakaba bagezemo barimo baramagana umutwe wa M23. Abaturage benshi rero bamwe baje kuba babirasirwamo barakomeretswa ku buryo bukomeye cyane, ariko n'ubundi gahunda bihaye ni ugukomeza guhabya umutwe wa M23 ndetse ntabwo ngo bari buze kuba bava ku izima. Bakomeje kugenda rero berekana ko batishimiye umutwe wa M23 bitewe n'abasirikare benshi cyane wanyanyagije muri uyu mujyi ndetse n'abapolisi, bituma abaturage batikorera imirimo yabo uko bigomba cyangwa se uko byagakwiye. Ubwo rero umujyi wa Goma murumva ko nawo uri mu kangaratete. Uruhande rw'umutwe wa M23 ese ruraza kuba rwitwara gute, ruraza kuba rubigenza gute kugira ngo ruze kuba rwikuraho, navuga ngo uyu mutwaro ukomeye cyane w'aba baturage bamaze kuba barya karungu, bamaze kuba barakara ku buryo bukomeye cyane. Ibitero rero by'abaturage byo biba ari bibi cyane kuko ntabwo wahangana n'abasivili, birangira ugerageje gufunga ariko iyo badahagaritse n'ubundi birangira bakwirukanye. Reka rero wenda mu mujyi wa Goma tube tuvuyeyo gato twerekeze ku rundi ruhande tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu ikiriyo nuko rero n'ubundi ingabo zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kubona indi support ikomeye cyane iturutse mu gihugu cy'u Burundi ku bavandimwe babo cyangwa se abaturanyi babo bo kwa General Neva. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hari guhwihwiswa ibihuha byinshi bitandukanye bivugwa ko ngo Burundi bwaba bwarakuye ingabo zabo mu gihugu cya Kongo nyuma y'itsindwa, nyuma yo gufatwa ku mujyi wa Uvira nubwo waje gusubira mu maboko y'ingabo za leta. Ibi rero byamaganywe byivuye inyuma na Reverien Ndikuriyo ukomeje rwose kuvuga ko ingabo z'u Burundi zitigeze zikura y'ingabo zose, ahubwo ko hari bataye 3 ziri Ibaraka kandi hamaze kuba hoherezwa izindi 3 zimaze kuba zica ku mupaka wa Gatumba. Ingabo z'u Burundi rero n'ubundi zisanzweyo, ariko haje n'izindi z'aba Tanzania nabo baje kuba baza gushyigikira bagenzi babo ba Kongo. Umutwe wa M23 uri mu kangaratete cyangwa se uri mu mazi abira, urasumbirijwe cyane kuko abanzi babo bakomeje kwiyongera ndetse no kunga imbaraga, kandi murabizi abashyize hamwe nta kibananira. Ubwo rero umutwe wa M23 urasumbirijwe ku buryo bukomeye cyane, umerewe nabi ndetse imirwano ikomeje kubera hano Baraka. Bongeye kuba bakubitwa hano ku muhanda nimero 05. Ibitero byahabereye bigaragaramo rwose abaturage benshi biyomora ku ruhande rw'umutwe wa M23 bagashyigikira uruhande rwa Kongo, ndetse abo basirikare ba M23 benshi batawe muri matekwa cyangwa se bafashwe, abandi bamanika intwaro ku bushake. Bituma rero umutwe wa M23 ukomeje no gutakaza ibice ku muvuduko uri hejuru, ku buryo abarwanyi babo bisa naho batangiye kubura motivation cyangwa se kuba batangiye rwose kubura imbaraga. Twive gato yaho ngaho tube tugarutse hano muri Kivu y'Amajyaruguru, n'ubundi tubabwire ko muri Rucuru naho imirwano yari imeze nabi cyane. Imirwano yabaye yafashe intera ku buryo bukomeye cyane, dore ko yabereye muri Rucuru muri Bukombo. Ahangaha rero muri Bukombo ndetse imirwano yaje kuba ihumvikanira, yaje kuba igaragaramo intwaro zikomeye cyane, aho bigaragara ko abazarendo aribo bagabye ibitero biremere cyane, aribo bagabye ibitero bikomakomeye babigaba ku mutwe wa M23. Nubwo byatangiye bahangana, ariko aho bigeze n'ubundi umutwe wa M23 urasa n'ugenda ucika kime kuko abawurwanya ni benshi kandi bafite imisada, bafite ingabo nyinshi cyane ndetse zikomeje kuza kuba zibashyigikira umunsi ku munsi. Ubwo navuga ko ari uko nguko rwose bimeze muri Rucuru. Dusize imirwano iri kuhumvikana n'ubu ngubu biracyajya mbere, kandi no ku munsi w'ejo yarahabaye. Twinjire gatoya hano muri Makobora.
naho hamaze iminsi rwose habera intambara zikomeye cyane, intambara ziremereye cyane. Rero abaturage batuye hano muri Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri nabo bari bamaze igihe kinini cyane bagenda barimo guhunga, bagenda bagaruka, ariko ubu tuvugana nuko bongeye kuba batuza, Reka dusoreze aya makuru yacu muri Beni, aho rero n'ubundi haje kubaho nanone aho bita muri Mabuku ndetse muri Mabarako, naho haje kuba humvikana ibitari byiza ndetse humvikanye ibiturika. Turi buze byo kuba tubigaruka kuko aya makuru atugezeho turi hano mu makuru, turaza rero kuyasesengura neza, tuze kuyacukumbura tugaruke tuyababwira, ndetse turaza no kubabwira kuri Sylvain Ekenge Bomosa, tubabwire uburyo ibintu bimeze. Ubwo icyo nakubwira cyo rwose, nimba udushyigikiye kanda kuri like, ukande kuri share ndetse utwandikire ibitekerezo byawe muri komenti. Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista.